1980 hell nti oba pa den na denam bacho mish 2022 mishia brantie bi aye friend Richard Ej enti me ko ne nchen na ode akwantu sem ede to manim enti 1 week time no no sesade ya memebo mama ne papa amane enti me bedru ye no no ofrem na me de phone ne mama me ne papa no ne omo kasaye no si okay what omo se omo ate enti hwa na okache papa ne se akwantuo ne baso ono be ye den obeboa me kakra na papa ne so omo pe kakra mfamra nti papa ne omo pe nkakra kakra sa ohwa o se connection mine se oje 5000 ohwa o se connection mine se oje 2000 oje 3000 na ya Sunday scan de amano nti scan ko kan nse wie ya chire no ena me frɛ se wonsa ka scan de passport no de ayela 2 weeks de omo ya wie nti onje no mfa send me kan ya o se passport na kodi connection mine no ho na me se saade ya ndie fa connection mine ne number ye den fama me na me mfrɛ no metimi kan me kan onfi me enti later me wo hwa ne na me wo odifo ba bi wo hɔ na me kɔ ne nkyɛn hɔ na me kɔ mpaibo enti the day last bi awia me wo hwa na Richard Ej ne frɛ me se ne papa na frɛ ne se ɔmo kɔ office hɔ no passport na ɔmo de kɔ hɔ no ɔmo kɔ ne bema picture ene ebo passport no so hɔ na me fa ka na me kɔ odifo ba no hɔ enti me kɔ ya na me kɔ ka ma asɛm kyerɛ no na maame no obeka kyerɛ me se oboa na me enye nsɛm nyina na me yeden me ka nti hɔ de maame ne ka no kra ewa asɛm ni nyina de yeden e de kyerɛ me o si sika na Richard je ni sika na nyeden enko ba bia sika no wɔ no hɔ oni ni nkurofo na omu di sa adwuma no nti sika na oje a na omu ache na omu adi D4 ba ne cancer okay no cancer nti maame ne ka kyerɛ me se odi enka me hwɛ 3 days me ba ma me mfrɛ no nti mehu ni a ebesi nti manya akoma nti mbedru ye na me frɛ Richard no na me say because tembia me kɔ odifo ba no ho a me kɔ a me ba me ka kyerɛ no aya na obisa me say odifo ba no me kɔ ye de asɛm na ɔka nti bi wa me ba me nka nti me ba e manya bokyerɛ na me frɛ no na me say odifo ba na ka kyerɛ me say sika na wo gin no kra bi anya den enim se no kra su wo ma fa connection mine number ma me na me nye den na me mfrɛ no ogina phone ne so burube 30 minutes na onfa number ne maame na me sign friend back enti me wo ha ne me phone so me hwese number bi what number bi atwra ma me say omu hia me wo airport ena me bisa ne say number na o test me why number o se connection mine na nti hwa na me pe asem no kra ewom enti ade kye na me frɛ ma odifo ba na me ka kyerɛ no na maame ne se saade a menye de me nkɔ because na me pe no kra ewom sama nkɔ a nipa de obetimi aka se ebia wa ma no sika yeden usika ahye na me fa aka na me kɔ airport wo me kodru ha no pa na me frɛ Richard Ej no obaaye obi a waji me sika me ni connection mine no ese ugina ma connection mine ne ba no ojina wa me hwe na wasan afaka se okọ adwuma na me se okọ adwuma me ni mo bia o we na waji sika no nti wo ja me ha akọ ne me ngina ha sa anya den nti me wo ha ne number bia frɛ me se mpacho wo ne Sandra Poma me se ane o se ye be check wo niema na me se niema me hu se ye check niema wo out ye check ni wo inside nti hwa na nipa ne kate no nti me wo hwa kyerɛ bio na nipa na asan afrɛ me asam na wa wo kakra no Sandra eye osere meboa asam na wa wo kana eye osere se bema a wahia no agi usika se wode utu kwa country be na nkode woko ba cho se Canada eti Canada na waje wo passport so wakọ akwaje visa ama wo no wo from abaye fingerprint bi wo from akohia wo mo embassy ekoye process bi ba cho da bi o se ono bibi ono na odi animu oni na odi animu a oye enti wankọ embassy ankoye hwe wankọ hia obia ankoye bibia na wotewa na be ma ya fro wo se bra airport besene ko Canada Sandra eti wo kwa airport no niema be na fine
Mpacho me fa me niema ye di tu kwan. Niema ben me pese me hu niema ye di tu kwan no. Aha. Ena me fa bag ye di boyechi. Ena me dress ye. Ene o fa ho teten. Ekola ke ne dia na egum. Mpacho me toto niema nketu bi ti se milk ne gari ne sugar ne niema ne doso. Na de na okoli bia. Obi akọ Canada akọ toto gari ni milk Canada so ye gari ni milk ne kwatwa kom. Ah, na obi a wunya anko embassy nkoye bibia o. Be ma ne se bra airport. Watimi anya kukuduro akoto ekola katoto niema gum na akodure na nka police chi we. Ma se wana na me pe no kra ye den. Nti de na si we airport ho. Enti me wo ha na boy na o sign frame se obe check niema no out no. Me wa na osan frame later say connection man na amade ya menko enye sa priest for no mo betimi aha me sa na oka kire me e na me free wa na me ko fie enti mbedru e na me free Richard J ni say on ne ho asema on send misika anya den emfa ma me ma sha be pen now edisen mpacho 1 year di ushia no we mpacho mi share no online e infa Facebook na ushia Richard ushia no mu di nkomo e check akra nsa na wokwa ko hu no no edi be sen e twa be ye 6 or 7 months ansa na me ko ne nchen Facebook why na di kan bo ne yonko high mpacho ye ono a on a ball high de oba udiem na oba high no de asem no de to anim se akwantu ho asem ana se odo ho asem mpacho se obe ware me sa na ode to manim enya akwantu ho asem nte di 6 months na ukọ ne nchen ho nso ukodi sen mpacho ho mi twa week 1 week honom na na ode akwantu ne ba ya na se wo free ho koyansa mpacho ho na ode akwantu ne to manim ansa na me free ho 1 week na emu ada ko enkomo be na woni ni di ye ma ni hu se bia ekwa da wo ho sika bi wo ho no obepe bi adi mpacho me ne na ni nkomo bia wan kasika se mi ankyere no mpacho de bi sika no kra mpapa ko gede man na ye bosen a omo sika ne yesen 210 21,000 ye de ko Canada o se o de bi so ena 1 year mpacho ane wonu na busuafo mpacho de me akochia ne maame nua eno odo kwachia ansa na wo ko spend 1 week na na say me di kan ko akra kutwa wani ansa before ansa kutwa sen 1 week ansa na okay ode me kochia na busuafo nti ne maame nua no we mfa mpacho o wetachi man tanoso na ne maame ankasa na busuafo ankasa we ne maame ankasa wo sunwan o maame no sama me dia asem ne koto ne maame nua nanim no omo se ne maame ne yare nya saade a nkomo be kire me ho ama me dia asem na akoto nanim wan hwe a me dia asem ne kwa maame ne betimi afama yeden awu enti airport na okoye no maame mra airport ho na airport asem ne de che se eye metwe kakra Sandra ukodu airport ho ne hia wo kwan na no mpacho kwan na no de nse uram inside no ho a nchina ho akopense Richard J ne yeden obai boy no senka mi hu ye be ma ne twempena e de utu kwan hifa na Africa Accra mpacho me freedom doma hinkro entinka ebia se echina na ubetu kwan na utimi kura ko spend the bear 2 weeks and say 1 week bi kura 1 day 2 days bi ekwakoje akwankwaja de nyina eti de ntina wono nkwa ne de wo freedom who zem airport to straight why mi san ho hwe ma ne na me ka se na me pe no kure wo minti yes nti oka se eda se na obetu kwan ti hia mo airport no why mi san say aden na wo ma me meda wo nchen because from Doma to Accra emuwa homre no oka kire me se sisia wo cape wa wo ye adwuma sa na oka kire me ba otimi be hia wo airport ho pachane watimi ne connection man na kasada bacho debi tisada no wani wuo wo ye de na free airport ho Sandra wani wuo say upie free airport wati ko dudu wani wi pachane nti wo ye de na pie kire me style no unse cars wo ho anti ho na mi gina fa ka esan back uko jina ka wo ho a ave uko wati ko dre me pe dress na o ye de ko aye se kura okoto winter coat nyina
Bachone de man. Ene de wan to bi. Na wo she atare be na na she. Me she white top. Dinkunim. Me je me try ne me Jimmy. Na je mo fa Richard ntoso ma me na aje de. Eni me shoe. Aboshu kakoma. Odi ko Canada. Canada wunya nye fingerprint. Wunya nkohia wo bia wo embassy. Wunya nye process bia, no interview, nothing. Ni afro se bra airport. Into passport nso e unzaka. Pacho me nsanka e. Na ukohia no airport wan fa passport na ma. Fa mame osi o connection mine no ho. Connection man no so mo ehunu no. Pacho me mani ehunu. On fa na number so ma me wantimi anfa number na mame. Nti free airport asem no, mo san ye hia se mo twempena biem. Pacho da bi. Aden. Ma ka che no kura se mfa da se ohia no so still na da bi otu national ontumi maaye. Na nipa no de ukochia no wo tano so no. We are sure say ne maame nua. Pacho ane. Dia na ma hu say ne maame nua. O ka che me se na bre wadro. Nti me de asem ne kotu na nim no. O ka che o say den. Na bre wade maame no. Na se ne maame no no. Ya. Sa na o pa kire. O se ne nana. Ne nana. Okay. Okay. Nti me de asem ne kotu maame na nim na maame no be ka che me se enya na bre wade na ne maame nim. O se na chiba de ono ne maame. Na se ne maame nua. Pacho. Eno no ba wo de o chia ne se ne nana. Pacho ha. Asemo. Serious o. Dabe ne twa to an Richard Kasai. That's a 3 days day. Nkomo be na mudi. Pacho me ka chense scan me hia. O se ai connection mine no. Omo cheche ne sa se de amo mo se omo nton. Nti so omo ton o de scan be send me. Yes, o kasa nyina o kasa ase obi a wo Canada. O konda nche na de o ketrema e buru wanum na asisi so. Yes, o kasa nyina ase o Canada o se tabi Derek o se de o si kasa kra so Canada. Na je se Hamdi Ibrahim o se MFK let's hear Canada. Just o be so o Canada picture. Wa nkodu Canada o. Ghana ha kotoka. Terminal 3. Ono kopie. Ewo producers mpacho mofa Richard entoso mame na yenkọ ne nchen bi kura na asem a ababa wa yi kan na enye no kre na yenkọ nkotie sando ye shop a se be mo do odo asem ato wanim opa asem wa ba fie kura be hume mame 2 times di oba adoma bachane ebe shia mame mo wa ba fie ni Facebook din yen Richard J. Richard J, good morning. Good morning, madam. Mr. J, good morning. Good morning, madam. Beme na mpacha pombo ko de. Oba de na. Ye da nyame ase. Mi di ne Maame Frimpomaa na ababa wa bi efa ne Sandra Poma. Wodi case ababa to ye nim se wo hia wo Facebook ema mo keka wo do asem. Na breso ye wo froka. Efridom ahinkuro manim ebedru nkran. Ene na awotwe na nya asem ketoa mudi odo ankasa afa ode to nanim se opese oboa ma ne ko Canada ne sika 21,000 Ghana cedis ababedi ho afinie Canada no abeso airport wantimi anko ne passport eda so wo nchen sika no so a emai be ma wo se ne sen Yo ma me da se me cha ti fo nyina so me pa so ayo no ko na ne sika no 21,000 Pani chobe bre o heli na de tell me say me ba cho sika ne yesen me pa cho sika ne ni kai ay 10,000 15,000 ana ne kai 15,000 to oba me pa cho ma ne nye calculation ne nkyerɛw ansa ne yato ankomo no so was 15,000 no oboa opa friend papa sesia eti wo ankasa ye calculation ne ma no sa waji ne hobia oboa sa me ka cho se me ba papa bo obusia de mame sa bosia no boy ne utwia ya enka onko bobusia mfa mame me di ni nyina aka ho enti fa me sika no calculate fa ni nyina bla 210 me ba Richard me ba na che say Sandra metiase a time a wo kwa akosra Richard no wo papa ne bo obusia ma de 2 sa akwan no ana sika be na so papa bo obusia enti o je aka ho yi pa cho me ba ha yi no me ba ha na me de to me fa de nanim enti bosia no ko pede mame amede ba ha
sika meba sika rich mpacho gina so ma me sika botene a wodi ama rich anya botre Richard say wo fanye akwantuo process meba akwantuo ho asem no sa sika nankasa ye say ni nyina 210 eti sika ben na wo ba ha papa bob sia nti wo ba kumase a bosia sen sen mpacho meba ma me 400 cedis nti the account na akwakodu 21000 mpacho da bi ni nyina 210 mpacho ka ho what's me who confuse me 400 cedis na o papa bob sia e ma de fa ka ba kumase na o do case bai wo de aka akwantu sika no ho wo de yente anu mfiri mu akwantu sika na nkasa no sika sen na kodi rich njen me fa 200 million na kodi no ho emema rich mame de o kan ye me kra de ma ye confuse ni sika sen na ase abedu njen Petacho 15,000. Now me yam friend papa 200 million na bedu ho entwantro bla nka me mfa wo ma ha entwantro wan se du se dia wasesa wa no ma yentie no Richard Ebane say na oba a wa share no Facebook a ne twempena akwantu won asem ba mu de ne siye na me madam ba ko Canada ana le connection man e ka chere ne say wanye obi ana wanya akwanya bi ho enti say obi ho a pese otupan a omo na mami enti na afa na ne kasa ama ka chere ne so chale akwantu say na aba won se ne kode a nam so me anga na ne ho but wa me musa no wife ho he so be kode a na ye so ko be faso enti bi sa na so wani je ho be ko ana msio ana bi to boy na ni ana de connection man number my enti me ne kasa ya start process enti omo anu ma fro Sandra say na eko o si obehia say no asende wan enti wi a chen papa so ode 600 million ana mi koi mi sika o bank 400 million ana me de ma mai no ana ma ide say ye sha no airport ana me fro bo ma ne say tam na o say you enti bo ma na bra me so o takra de me so free ho na ma ba I'm passing through also for the airport. Yeah, 20. Go on. I'm from Madame Fno outside Titan mine. But I see man say, I know OMU, my friend on top. I'm also friend, I don't know on top. And the Monaco report to us from the police station. They say now, might be there doing it. I see the office, Medina. They come Medina, so the office be answer. Anna Yamiadum, which I say, I'm also the beard. If you na man ekopie no ana ekwache no there some police station ama ekwache no yan yi wa ti yan na me abehiem mai enkofo eti wa jom sika na say o say am pojitum ama yejeli no ntin na jakade bi wo e nsase ana o say ye nyobi na so beta ye nton ne frankofo sika ma o ana say mi plan say na wo kan o say yan o che say di we person no any ade ti o mo ka chere say obi ba no pasase a obo me asma te say obi ba say o so so plan o pasase ta ye fa nimra nti bibi akosu ya mebo mane asem sie police for free court le fro Sandra yanko o so nya kwan Sandra ti amemi ni wachi no won ka no kre won ka no kre nti amesi mi ni wachi no the day I was sending message mama so mo si omu hia me airport no number na awi a kire ne me fly emfa the day me free airport wa me friend number no me friend sa number no no na sign picking number no wa na o picking number no o ka kire me say connection mine number na sa number na ye de na bedu ho me number say is o ya kromfo na maka kire wa ado no me hia me sika Minim connection my bia me say wo na agi sika no nti me hia sika no why bla me hia sika no me mesna ko ba bia won ka no kore why say won ka no kore da bia wo ka different story no de kirem mane o ka sa man ka sa mane ka sa e ko ti bi ma fonu se ko mo de me faso e ko bi ma fonu me faso na nya me adon be nkuma na ni fa say ya no kore na say nya no kore maame odifo ba ne ma hu no kore wom o se wo ya kana na wo ya kromfo wo ya kromfo odifo ba bi sam say anya bi an me na ojuma Rich
Hello, Rich. Time wo ye process. Edu obaye tu kwan connection man no de number man da. Ma me pa cho ga ka chere mi say binye bibia na obibia bibia. Only problem so ja bibia man. Tie me. The day me free odifo ba no ho ba ya. Me ka cho say maame ne se scanning woji a scanning ko ba bia mu chedi no. A me ka say for connection man ne number maame no. Mbisa wo de maame. Ugina phone no so be 30 minutes. Want me amfa number na maame. Achire na wa wo de wo form. Se number no ukotwa se send ne foforo se den yo. Na wo de send me message. Ebi a chire me san fair sa number no wa peke. Why you say we akronfo? Me se fa me sika bla me. Me ba ya sina 2 lines na me su. Maame asase na da no makọ kire ye. Me si fo obi bra me so ni obi a me de ko. Wan sa fo obi so mra na asase no so onko de ka wo so ana. Obi a wono na ye ne kana na court ahye se ye nton na asase no nipa no ode ne kana enko pe obi meto asase no oba no anya asase krata no ye ne den. Ma na asase krata nyina ko eni me ho police po no eni me ho ya gi bibia. Police station ben. Ba cho se police station ben asase krata ne wo. Ba cho Accra Central. Accra Central and asase krata ne wo. Me ba cho edi ben na wasase krata no so Accra Central ho no mo me nyame adom papa ye police commander. Me ba cho Accra Central no police station ben ankasa. Ma me ba cho ye ko abeka ya oda abeka no. Hefa tesa no anasa hefa. Ba cho da bi. Na he Adabraka police station. Edi ben ena ewo land document no so. Ma be I don't be try but like animal body na so ya ga. Ena court na mokoye no so court ben na mokoye court share some nkoton na japade. Ba cho ni pa na ma ye ho kwan say o wasase. Ena mi bisa se court ben ena gitum se monkoton ajapade no court ben a. Ba cho ko ama sama court. Ba cho. Asem ni ebua ne da ben. O ma me last year some pra. Enti mi pa cho wo copy of judgment no e wo ho. Ba cho enye me nko na papa na de asem ni di me. Connection man your friend is saying. Your friend Mr. Chung. Eden Mr. Chum, my full name. You say ye background checks. Ni ye say connection man be case. Akwa mo ama sama court. Ama ya hye say ye fa police station. Ye fa document in court. My full name no ni enya sa research no. Mr. Chum na ye de friend no. Enti ko so no fa ne ya. Chire wo san ka chere me so the Mr. Dennis. Later on o send ni part 3 picture no de maame phone so. On ka no kore wo. Mame me pa cho bebre me so pa me falo o papa nti ana ma yedi no me no tiri me yo bane nyo ne na meka bla me se nyo ne na meka ana me se ana me lo ka sa me ka cho na ntiri sa na ofre me ka so na kire wo ya kromfo wo di adi amanfo abre wo ya kromfo Rich me pa cho e ba ne sen na o ka kire baba we se be ma ne di Dennis as I say the Mr. Chum nko na anim. Ma me pa cho me kan chance for the Dennis. Kano kura wona wo kan ye. Nampa so wana de jana me kan ye. Adansefo we. Adansefo wo ho. Me ka se fan videos. Ma na ma mi tu ya no me bon ko fa mane. Me bon ko fa mane. Ana ma mi tu ya me bon ko fa mane. E de mi tu kan cho se ni se. Me ba cho Rich airport na wo frɛ Sandra say onhia wo ho no no na obeye den. Ipa na friend say yen share no na be na so so de ne be ko. Brana so no na wo hu ne passport a hu se visa bom. Ba cho say Na wan kasa wani kwotwa wisi ahwene santamu na hu se passport no or the visa bia bom a o se hia na airport an so fra baba wei e ma ne fro ka free domaton e ba nkran airport. Ma me na me kwa no takwa me ye dwon ho. Enti ma ne fra me no ana me nyina me so me ba bi. Enti me mani se no ara hu. Enti ho na ehia ya o se kwa document nyina be mai. Okura wo se da ba bia papa no suma wo e wo airport wo won ka no kure kamu no kure wo won ka no kure wo. Wa fra me se ehia wo na offer document mai. Na wan kasa no document no de wani hu yi.
yamya no kika me de mani hwana meboa o ka chem se yen hia wo o de bibia o nyina be maye na wan kasa no rich me pa cho ye de adwuma ma so me security wo ye dan security we are security na yenyanko embassy enkoye process no fingerprint nothing na yetimi ko gina airport say yetu kwan Maame asuma ni pa na ka kire me no ana me so me di akire na me no ke me ti kwan bi da wo na ji scan me bisa o se scan wo de ma hwan na wo de ma no na me di hwan na me de ma no enye ni pa no e bo kwan ma o send ma no ama number my number na send it rich we are security wan no me dey dabi me pese me hu adwuma kro wo ye Ghana ye security agencies dey hefa na wo me dey about what committee oba wo se be ma no ye dey adwuma mpacho my bet ye adwuma ni bi inside wo ho na wo ye adwuma Bema o ka kire wo yiri se wo ye adwuma o my bet anasa o kan se wo ye security officer. Security officer, on that bet no, e ma security for. Because we picture here da here me hwe. Picture na se wo te computers bi achi de niema bi ahyehye utinti na me bi se adwuma a wo ye no. Because I'm your security. Security for no mo ye mo adwuma o laptop so. Because I'm your picture ko no ka. Picture no shatari bi a color ni ye green, yellow and a red. A t-shirt Lacoste and a laptop si wanim ade bi so ayese mic ayese DJ bi a se bi wote akurasi radio station ya yahyehyɛ hemfidie no odan bi mu no. Me pa cho me that am confirmation center bi na makoy announcement o. Mbacho announcement ben. Now be ebe see yi. That am be you information center. And you know be there ebe see yi na me announcement now. Rich mama ka bi bin kira o say sika waje free ababa we yi nchen. Wo si 15,000. Ababa wa isi 21,000. Ye be ye hwehwemu. Transaction oba wo send the mobile money ana de shebe ma nsem. Mpacho ni nyina ye mobile money me phone. Okay. Me phone let's say. Enti ye be hwehwe phone na say a number ni ye active. Ye be ko MTN office. Ne yakwa akwaje wo statement. Enti rich wo so kika de bom. Na fe connection man na wo kana sem no. Yeso ye be ye hwehwemu ne ye hwehwemu kwasi ase. Mr. Ahin, mamenchia me papa police commander e wa Accra. Yaba hwehwem ne yakwa ko say land documents na wo ka no. Said that Accra police station a wo ka ene ho asem na ye wi a ye beto aso afiri ho. Why? Mama me that pa. Ye wi e beto aso afiri ho. Nti ba me ka wakoma to yem rich edu besi ha. Ne ayesa investigations ni nyina e wachire ho. Ne ahwe se case no e court. Daben e na judge no obu asem no copy of judgment ene de ye land document no e copy mo police station nyina ne be yesa investigation no ye wi a de ebe bo no monso mu wi a ena machia be ma wa ha we shia be ma Facebook watimi afro car free doma akonkran kodi na wotwe koye den ante na wotwe no koye den Na ma ye madwen senka me kwa na makopa adwuma wo ho aye nti nka akwotena be ma ne ncha koye adwuma be me sister wo ho nti se ma ye madwen senka me nya adwuma na nka me ko me sister ho nti nya mpena 20 na akoy nesa wo kra na anọ be ma no agenda eno no so di agenda awiu elder Afrimpomaa ya semo ye hia kasa kire pa Sister Sandra unya kwada sa wo na niam ete sa no efa nipa bi asesa na me ya wo hwe kwan a Richard oni ye kasa ni nsama wo ka jese wono ankasa unim ni awoye ohun se oridi Sandra ehun se na adwimu hakakra enti o dede no a ebefa o hye ma no na dwom kura se etwa ticket edwom Afrimpomaa ha edwom kura ye ko dwom etwa ticket o untumi moa ho nkogina airport se me ko Canada bra unni bibia de ko Canada ade as a movie as a movie ni ehwe untwa ticket akogina airport se mafa ekolak atogari na flight be na nka okofo
ko gari and gari ko Canada when you movie there Radi Yankopon asem emu areho na ye kan nyina no sister ya manani ana ho na sa social media empratwen no ase ya de bia ya betena wo da wonim bibi wo hia be ma na se oba wo social media etese de wonam a wo hia wo bi e wa bonten a wonim ne da yes but social media de no wo mo ya ma na koye azan enka ya de kro wo hia wo bi na wonim na eye pepepe so wo hia no social media but na social media na manfo fa so de ye niam bebre Dede bi no moa wo hwe kwan ya ofa so ohia ababa yi oh se emo Maame Frimpomaa Maame Yankasa asem we na ma bi wa kokoduro pa wo ei doma anya kwan keto asa wo na doma kura be kuma se sanya agro ansa na wato aso adu nkran akodi na awotwe ba ko be ma wo hia no social media o se Facebook na watumi adono akotena ne nchen eno no adi do oh am wono so ato ne bo ase a ready wa hu se o papa pebosia obenya bi ndi se o papa pebosia na obenya bi dia dem do obekọ Canada hey we are se pa do ma to Canada simple as how ay o se tabi Derek o se is airport castle trotro station eh serious oh na on say Abrante Oyaza na de beboare ne se ompesika no mfamra eno na be save no anya sa asesi e woni mfoni no ya reading na hu se ne nsam o kan nyina ya atro oye na dwen se sister yi one ne papa obebu wo mo na onza ade efo nso ya na nsam wo hu Canada ko a sika ne enru ayi kura onza 21,000 to Canada o se me makobo bosia 40,000 e wo bank e de besoso wo rich oba wona na twempana obi a wote so wote friends say o se bia no o te yi no o se hokra de sempu communication information center o te information center ayi sinanimu no o se 40,000 akopa bosia de akoso akọ bank akoyi sika edi ama enipa no onse nsem o kan nyina enim eya tro on enipa wo gi sika no ma na wo so ye connection man no sister I wonim no rich won wonim wo ana wan kasa wa hyehyɛ adwuma no ba adwuma ni bi wo ha mo hyehyɛ na eya abu abomo se adwuma na wo hyehyɛ eya abu abo enti fa sister ni sika bre no de eya ni o Maame Frimpomaa wo sika be kwa akodi baabi na ye bosen a wo boye na wo tua ho ka tua ho interest papa ni msane aso edu babia na wonso asai misro papa ni msane be ko Canada burger nti papa ni be ye home burger ohini Jan Francis o say airline ye Doma KLM na mo Doma KLM pa ejezo wow oni msane be ko Canada betu aka ana wona mo pabosia ana bosia no so hwe ma ho se obi yase de ofru duapa na piano se papa ko gina ba bia no ka se me ba no wanyi obi ibua no de na kwa Canada na me mmom bosia obi a pepe so obeboa me de me mo sa abosia no mfa ma na bro akwanto ma se munim Maame Frimpomaa wo de wo ndua me fa me ma sa abosia no akwanto ma asem o dru no nim adwuma wo konya akoye time ben kra no obekọ akodu time ben na be ye process no nti obi aba wo so opesa kind of bosia na ma no na de wo mu a ema tiny say wa onkwa embassy obi aka akere wo say oje visa de amount am watu kwan na wono na wona de akwantu na wutu a waji atom atumi asiesie ho afa ikola kene eyi abo wachi afa kabu ahye adru airport gari no kra na emeyi no Richie Rains also call Canada African market gari boarding pa obo no ho jere kambu na ma airport wo no kra ni nyame anim ni sa movie we omu yi da no omu yi sa movie no na Richard Fat wadi ni pa bonesem hwe ma yen kan kra kire Richard so tie yen a ba bi o wa wo tie bia ni din say Richard Ajay yahu pa yahu foni wo ye be man munyamfo enye ma yenye ye ne yebetumi aye wo ye ne ye so mu a ade a ye be ye wo no Ghana ha untumi ntra wo so untu kwanda na sa de to kwan
anka sister you want try ne do ma anwene ne ho wa ma sister ya fro car o kwa nyina ni tirima ne dada me ko Canada and wo ka kan na fofo wo ni wo mo ene ya me kwa bo ene ya mo bateme nka enche me ko duru ya mafra mu ankra wa kra awo do ma ho ansa na okodu nkra anya asam keto a se kura wadi asase ano ato ho oh we nyina akoso aya wo Richard Ajay o twempra wo hwe so ntwo mpra wo ni mo ha wa Canada wose madam fu bi na wo Canada no wose kwana she ma bi ane ye wadam fu kro na wo ka no ba bi a sika no kodi ye no momfamra ye mo na wotwe ye mo 1 week man Frimpomaa Richard Ajay on first kadam da da me da say anopai de boko me hu abrantie bi ewo abu akwa na menene tenaye menene te ya na nyinsen ba mu me pacho otu kwan kra wa ankra me okoye 3 days time no frame me ka chere me so akwa akoduru enanche free wo mante ne nka biem be 2 months no won fi mi ntimi ana me yanga kra to me ho ne ma eti edi be 3 months or 4 months no and was Sunday me 1000 or send 1000 me fan so na me twin tobi ma if you work on no so man sante ne nka biom sika odie o ti me wo ye kra no kofo ada roma no mo boaboa me ebesi ne enti e wo ma ofre me so me frɛ no na baby am ti me rent aso na me frɛ ne ka kire no se me rent aso and was see you wate mama e free one ko free last month me si na wa block me frɛ na onfa ena me pacho me de ba ha no mu sei me pacho be me rent aso ye tu me ena once o yi tu won hwe ne ba no ena ma me de ba ha no mu sei free since then me si na on san chop money ma ye oba ya be ma your friend say me pacho Emmanuel kwa me pepra ko yi ma o hia no we me pacho ebu akwa motena che yansa na otu kwan me pacho ai edi be say 2 years na abusuafo nim me pacho me maame na enim no betina ne family ni de me je ne maame no ba na me frɛ no ne ma da ne won kran ba ma nko ho no moda ba na woni maame ne kasa wo fon so wo hie ima no wo yere me pacho de no wo girl me pacho de wan ko yehwim wan hwihwim me pacho de timotena 2 years ni nyina na mote dan ba kwa na se obi ate ne baby me pacho rent dan maame na me ne na netim tama unya nhia na wote me pacho na me wo mma da fie nti wo hia no na no no ha dan e ma otukotena dan ni mu no no tu be kan wo ho ade no no nso ten me pacho na ne ma da ka ba ko na no ode ya adwuma free crime be kumase enti na owon crime iti wo rent dan ni ma me de no abeka me ho e wo kumase no bi owon crime de wo ye de ne hia no abu akwa me pacho ka na omo de ba na ko no fa driver ne be pake e wo menshia gawo te ebu akwa na mede hu no nti obe pake ne car no wo nchen ho na akohia no ho me pacho na mo bi so madam fuge obi so na me hu no wadamfo na ye connection no okay so 2 years ane ne tena nyina na problem bi wo ho ana me pacho de bi na me ni problem ba ya na ye ntokwa na ya na eba ye ntokwa ben me pacho bi wo ho no ma o kan asem bia na me so maka bi a kire no ase eye me wo bi wo ho a ono monsa no ono monsa nti na meme mpene nti asede ya na de ntokwa nti de na okan so ka bi kire no me pacho bi ono ma wasi kurasini misu na yi kurasini unye kurasini anka be no monsa eno ane nsem a woka kire no de nti a me pese mi hu se time o Ghana na problem wo ho ana se bibie ni ho no wa hu se oni be ma na te dan ba ko meboa efie mienu otu kwan no so wan kraw kwa be na afa so hu se o akwantum me pacho kodru ye no 3 days time and wo frame me ka kire me say makwa akodru na me say obi a menyima me ne te dan ba ko na wo ko wan kra me wo so wakwa akodru no ti me kra na me nyinni bet na me friend number ni bia na ekọ end sa na ma me hu say eye no o country me pacho wo frame so Germany bet why you obi a me nemu no eso wo Turkey oni Germany be ma ne frɛ wo no ne so Germany ena nipa wu nim eso wo Turkey ana mente ase me pacho nipa ono na danfo no ne so wo Turkey oni Germany wadanfo girl na oye connection no pacho boy na danfo okay me ni ye free so Turkey de na be ma ne hyedem na watimi anyinsen etu kwan de di kan wan kraw de toso mienu asem wo Germany wo hwehwe mu hu se wo Turkey de na be ba masa asem na sisa mente ase wo ba
Me pa cho ko na me ka so wono mo nsenti na ntokwa ewo mo ntem mo akwa ma na ko pie busuafo ntem da me pa cho busuafo nanim me mother side na first so wono mo nsana se ekwa me friend maame ne ka kire no san nsana wono mo ntina na me ne maame wa akra na so ono so akra ho ana otia but o de car no ene ba kumase nti wa misa ne se wo so wo Germany na matese wo Turkey wo bisa be ma no me pa cho me bisa no na o se sen bisa ni bia o se an tokwa na me ne kontu ontimi ni mini nkomo na brabo mu nkomo ontimi nka bibia ankire me nyinsa ne de waje atum se ne de me pa chan ena ontimi no wunni abrabo mu nkomo okoye how many months ni me pa cho ko June last year no koye last year June entiza last year June no wasende usika sen me pa cho me tama me kasa menye mo osende 1000 no tama me kasa menye mo osende 1000 no ena actually nso osende 3000 eka ho e free since then no me pa cho nsani miska bia ko 1 year ni sika bedu ho ye 4000 Ghana cedis wa friend na busuafo ne maame so won number wa friend no me friend maame ne ka kire na ase first ni so ntokwa ba ya ntem e bo otimi kaseti ya me mada na me so e bia maka de na okati ya maame na so ka de entia ne maame ka se ehiafo me ba na me be wo iskafo atufi ama uska na wano dendende na misuma ka bia kire ono so maame sane maame so akwaji skedro kagwa de enu o se uka se ne kire no me nso me ka kire ni se ne o maame sika na o ka so wo na ehiafo maame so akwaji skedro na misuma ka sa nti me bisa sa wa friend maame no me pa cha me friend maame ne sian ne ba na bona mane se me makọ wo so akwaji skedro dia sika no obi pa obetimi ha dan 200 million kura ma madam bet skedro sika die ontimi fa ha dan ma na skedro sika yedi obi aso waji skedro sika se ye ni o oba wo ye de adwuma pa cha na me tonton tade mbacho ye de adwuma oba akeka ho ma me ne enkoye nimwae o se sen na me tonton ne man tade na chese se wonya adwuma me pa cha de bi ade ntia ko yi ma de beba me pa cha nya ne sa asa me wo no me nya problem o me frumenti me ya bibi gidigidi ana ye me ya ofa Ima good morning Emmanuel good morning hello good morning mommy Pacho pombo ko de Unyadon manya ne ntie se wo Canada ye kan sen country ne ye fa Germany oba Germany ne he fa ye ma adwemra ha ma me wai e na he fa me Pacho mate se wo Germany ne Turkey nti de ye ne ye fa Pacho me wo Serbia wo Serbia okay na je se Germany ne Turkey ne kra oba ya wo ne na wo no onim na nya no kra ada na wutu kwan wan kra no Pacho me wonche mu be adinti amankra no no eteno madam emu problem say me kase me kan radio we so a ye wi me ba me twa ne simple e hono me yemfom so say mankra no sana metimaka because Ima problem bi ani woni ne ntem a wo so won watena 2 years mote dan ba akum wutu kwan wankra no koduru ye so wo Germany sesi aye no wo kasa wo so wo Serbia dendia madam problem de bebre wo menene te problem de bebre wo yentem mitimi hai dan manu 1 month no ni fiero akokoni yetum akope dan fufu bisane te within a year how many dan na me hai we bu akwa abonten so de ma no bisa no anka seti ono onyi no mama ya dan hi na wuhia no ma hai dia ma wo wetima tenamu ama na du even 6 months da first one am no me kwa ha yetenamu ensanom onom onsa wosemi me niam free dan mu wona wa ye dede wona na wo ye dede yan friend wona na wo ye dede wutimi me niam go abonten say wo pam me nkwa me maame wonom onsa na wo ye saade no madam Pacho koiba Pacho de ne wono mbeti mama yaka Ima de me pese mi woni se obai so no na wo se wo koye ne dan time aso
wenya baabi ntena akora ne hwemu ene niam akro betoto se opemfo a wode kwa awo so ne nyina wanye akora ne hwemu sese ye be ne dan no be ne dan bacho neo mun se me tu kwan me ankasa kwa me tu kwan madam ye kase one Ghana cedi kwa me fa bi ye den empo from the nisem me new bia se madam for anaden enye madam sinio onu ankasa efia ofimu ene bibi na dance so onwisa na ho se ti faben ena nankasa eyi da na ni se mu na wo mu san se wan ena na outtrend me ba ha sika bia me nya bia ono na me send de mano o se ukoye nyina no wa send ne 4,000 Ghana cedis ayampa o se ma send na 4,000 yeah madam nana Ephraim me was some of the receipts ni bi wo ho. There was some of the media me forward this receipt ni from time I started sending can me forward receipt na mamu. Rich one kasa so sha sika sen na wa send ama no. Madam, you say me transfer me ke. Sika ma send ama no na ebum more than 10,000. Wa obua okasa obua ya mese okasa obua obua okasa obua me wo ye me ma me na kopa abosia no odi beyi me eno kra ye fra wa na wo mfa wo kwa ye no na wo ibusumi mienu ekomode me sa busumi mienu e ma me ka sa me de beko ba bia beko ma ka sa me de kwa wo na wan kasa so wo mpa adwuma nye oba unfa wonsa nya adwuma madam ompe bre ma me obua me fro ka kira o sa me wo ye me nya problem e wo me fru ma a me kwa ye metimi akotwa se wa na de na be hye wo na atweko me hide 2 years na de ma wo so sofo say edan na utimu na sofo ede one na utu fifi ho o se ne sofo say edan na ye den ono ote wono die no ne ka kire o se sofo ne se dan na ye den madam koyi ma no o se sofo ne se aye den o se fie no ote wono akola na wa wo no fie wono emu akola na tena madam if you my hide them out 2 years ante pass o hide 2 years ansa no woko me pacho obua o han sen me pacho han ni 1 year na also woko last year June nti say ye wo April May June aka 2 months kra nti aba ne se na asa o time aso ye 2 me pacho bebe na me wo no me sofo na ka kire me se me mfro na me frɛ o ka kire die nti na sofo ne si to free ho me pacho ka kire me se me ba no as a problem hono man wo bo brim enti me kwa so gidi na me koya na opam atade de hye me ba no wa na wo bo brim na me fro ka cho se bra se na sofo na ka o e na to free ho na aka be yi kra na me itu afiri ho na wo si yo wate ase ama me free ho no mo awie nti ada na nkwaji sika o sofo won kotua rent foforo be ma ha dan de watenam sese nka June na beso nka time kura nso ye bia no oboa no ho aba be renew wo se sofo se me ba ebo brim eno apam atare ahye ntimintu utu ya de no anko sofo anko jisika Emmanuel madam me pa cho se rent no senka ba bia wo han ma no otimu kura nka junior time na so akra no so bobo no wo so wanya problem kra wo na furu mamu ni ade eti kwa be na e be fa so ape ba bia ma na tena they say dear they say me buy no kwan agent mo dey fine that as say kwa me ya me ho na ya me koye part time ka credit send me to my boy sika no wetin ma send because me to me hwe say me ba be da bonten as a father me to me hwe sa nti si ade nemu na ye den nti wo de na mo be che no na me di so matiti ma sanema mu aye den a na o ka bibi senka o ma me kura betimi aboa no say akra na ye involved na say asio asem we nya asem kra nka ye say du ba bi edu matiti nka onu ma me nkasa ima onu ma me nkasa na ompe kakra ma no no fa ha dan na edwetire bi kra na mo bebo na madam abayo na ote won adibu ye fe na adibu oni baako se utimi bie wa no to the state say wudi me maame akema wunnim ne da wunni ne nhia obibiada me ka cho say nniema bi wa wo ye no ebe kosi problem later
Obatan bi ado ne bo. Ade no odi wo maame atebo bi a won hia ne da den tumi no wo se obetimi edi natem. Madam won to otimi bi na no ka che maame se maame akoji sikeduro na maame jimie na ode awo mesu jimifo. Otimi ka che me se me jimifo ko twini be ma te se me. Akamitimi high down several down in the mouth. Utimi ka sa asem ne kire be man. Chawoboa menyemo no o ka kire me se wona wugina wono ka no kora. Wo ka kire me se wo kora wona me da kwanti a me be ma no ka sa asem ne kire so wajimi no. Wo se wona me da me ho bon me ho kankan. E ma me fro wo fa ba ko ka kire no. First na menyemo no na me ho ye kama se de wona me da white wo ma se wona wo bie wa no ka no so wajimi. Me ba no wi ya me ntimi. The best solution no na yempe the best solution. Imano otimi aka kire oba se time a woni ne nyinsen ye no. Otimi ka sa asam ne kire no. Ono adam me nka sa asam ne ya ono oye obi a atro ye friend atro. Wo kan ye ma wo fa bi kwa ofro ka cho se pa me cho. E ma wo di kofia wo to kofia ma me kan no kole. Oh, madam, na no na ti wono obe ohu na okasa de na no dankasa. Yima me de akra ne na sese ne hu hia me na akra no abeto ni din. Enso ne me be so. Yima akra no abeto ni din. Kaja me ntu ni din. Aden. Madam, ma hombo ana enso ye ne pese. Yima nka no wabusuafo nkasa, wo ma me wo Ghana ha. Wabusuafo na omometo akra din fefefe na pe ba bi mu omontena na pe dwetire bi ma na ne nyina be ya dansefo se dwetire na abebo no wanfa nya adwuma anfa support a yenka bi ma ne biem. Why Adam pacho wa kamate nyame nhira nti mesra wa wo ne abusuafo nkasa ma ye wi a ye besa afro ne afro maame na ya to aso abonten. Why pacho mate me da se papa obapa me de me catch on so your ba fa unsa ye adwuma tama wunhia yima o se na ye den adwuma na me tonton ne mama enema ben na me kofa ntade ne mpaboa wo tudu beton e won kran tudu nti uhia yima na wugya ne ma ne ton dentia ono menene tse no se bia me ko ba bi koton ade kra no afre me ai obi so ohun ha wo te sport a wo ne be ma we nam nti ono na ka se me nya adwuma ne a wo twa ntro nti wagye adwuma from 2 years a wo ne tena ye de nyinsen ba mu a wo ba mu nyina wo te fie housewife bogayere unya adwuma bia eti se wanfa amai se ne obeya me mada mafia so amfa man what woni baby dey na ti wo ti mi ka se wa se akwaji skedro dia sika be ne amfa meto ni akura ne dey be ma no wo hwe ne ka se ma ne ma nhye da nkoyi enti yentu yenua ma ne mufo mama so wo ne be ma na enya o ma me no onya wo hwe wonim kasa o kasa nye me ntwen ma wo mpie na maka akyerwo wonim kasa oba sa wo ne be ma na enya eni kwan se ukotu da esen ka kire be ma no se o ma me agi skedro mommy's boy wo ka ebi kwa no nika pro ko pe kakra wo maame ho maame betia abusa ne se nkomo be na oyiri ni wudi obeka so akwaji skedro me maame na nka me mauska sister wabasa ne down ho ko penso ton na fa hai dai be ma ne fa sika ma ifie dua na uni baabi da sister would follow so mo me ma no motu akotena wo mo so no ena mtem maame nchen na me free maame wo no hai dai maame no free nkran e betena ena waji wani so no ena ne bema won hye wo kawa woni ne das oni na dasolia oni ho no wuntimi mo bra wo bra ne kuta bema no sese wanga se wa bra bo no ekuta koyima nso na eni hei wano kasenti ne busuafu atu ne fo se wo de wonya oba etwa so ware me na me ka akire wo omo mpene ma ne nwale wo ne nwade ne wo kina eba no kura no bibi ntia kura ni ntia na maame be no oye beifo a wosan so gisik oye sikedro ode ne sika be mawo why na beto akura ne din why omu nyina sika duro ya moja ena omo de beto ba ne de ne obeje wo hia sika akwa han dan ne de sika no obeje ema eya mo nkasa yie ma no kasa na ya na nye me da se mame afia se wa wo se yima ye ne spec etimi mfa yima ma no